Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Katora dekat sama tejena tantretan kaum muslimin muslimat baik secara buepon dari betuan anak pemaknya mai betuan nikah banyak betuan lagi tabe sediri luar betuan seja siampun mi sami hadir negak di to pengajian para bengasepo, tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru ngaji, khususnya dekat Saudara Simuljah Sayyidul Habib Muhdar Ibnul Habib Muhammad Ibnul Habib Saleh Al-Hamid siampun naparing dedebu saya ki furu bisaos kayak dintoh ngereng tuaki beliau malar manter senantiasa ipari nasihat wal afiat lanjang umur fi taatillahi wa fi taati rasulih amin ya rabbal alamin. Para rabu tantretan saja saya muljaki sareng Gusti Allah. Malam mangken kentoh kaula sareng panjenengan ampun masuk malam tanggal sagemi bulan Dzulqa'dah 1440 petok Hijriyah. Dzulqa'dah menjandeng betuan takepe. Daraski takepe nana petakip mae yolok takepe karena takepe kedua telasan. Syawal ni ka telasan kini yuki. Setengahna Dzulqa'dah. Mari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, telasan raja. Nah, karena beda neng engak tenganna dua telasan keni bener telasan raja pas disebut takepe kedua telasan yu. Beni takepe kenapa nih kayu? Oke. Insyaallah dua reki kadinto taretan kita jamaah haji benda besar saya insyaallah takdir Gusti Allah taala melaksanakan ibadah haji dua reki insyaallah berangkat dari benda besar ke Mekah. Tua aki mentermuka Gusti Allah Subhanahu wa taala parina lancar perjalanan nah parina lancar manasik hajina sehingga insyaallah bisa ngelaksanaaki ibadah haji kalaban sampurna paleman deka benda besar paleman deka Indonesia apek ta haji saya mabrur umrah saya mabrurah ziarah makbulah amin ya rabbal saya tak kalah penting ayu kaulah serang panjenengan gak dintoh baik saya ampun pernah depak ke Mekah langkong seki tak pernah depak ayo anyo narekes de kajunan Allah manter muka pada depak de ka Mekah Madinah amin ya rabbal alamin. Karena momen nagak ditutretan mak semak deka pelaksanaan ibadah haji malam makin nikah gula sakater tro nerangakinah persoalan ibadah haji nikah manter detia sebab ben wasilah sehingga kaulah serang panjenengan paring tekah hajat depak dekat Mekah Madinah ya rabbal alamin. Orang Islam ni keteretan ken ngerti ketunya pasti terode pada ke Mekah Madinah. Iki debutan. Ya mun beda orang ngaku Islam ni kawa pas ngucak ngak nikah
punten kiai menabi jebon abdina iti pengentar ke Mekah Madinah tamu antar ke Bali kiai mun beda orang ngucangani kayu berarti nikah orang Islam caulu nikah orang Islam KTP mun ki beres mun ki andi akal sehat orang Islam sekam mabisaos pasti cita-cita utamanya teroe pada ke Mekah Madinah baik kelaban umrah langkong-langkong kelaban haji. Apa teretan kau serang panjenengan kak dito selaku orang Islam mak ngerti ketunya pas otomatis terode pada ke Mekah Madinah. Napa sebab? Minorat beten kau lah pak sebab beda dua setong karena kau serang panjenengan selaku orang Islam jauh-jauh sebelumnya ampun itu aki perang Nabi Allah Ibrahim sarang Nabi Ismail alaihissalam. Eki Nabi Ismail ini kenapa Nabi Ibrahim? Mata aja jawab selain. Napa na yuk? Nah ini kena coba mana artis siapa lagi? Anan Ahmad Dhani segi Furakabin no siapa mana? Hah? Abu tak tahu. Eki. Nalaikan Nabi Allah Ibrahim gak dinto lastari abangun Ka'bah. Pentoh perang putrana Sayyidina Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim ni kawasa doa yu dah kajunan Allah. Tuan lanceng. Jepun Tuhan Nabi Ibrahim Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nikah Tuhan Nabi Ibrahim nang itu si lancung kento intina Nabi Ibrahim doa da kajunan Allah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah pada tiaki ate-ate na manusia condong deka zurriyah nak foto abtina si acu meneng ne Mekah. Cepon debuna guru beten gaula Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni maksud tuan Nabi Ibrahim nikah atua aki umat Islam sopaja terode pada ke Mekah. Karena tuan Nabi ni ke mustajab yu, tak ada tuan Nabi ni ke tolak bergusi Allah sobung. Maka waktu Nabi Ibrahim doa nikah terima berkusi Allah Ta'ala maka damban sobung orang Islam ni keteretan kecuali pasteh terode pada ke Mekah Madinah oleh tuan Nabi Ibrahim Allahumma shalli ala Muhammad. Ini setong. Saya nomor dua, anapa kau serang panjenengan gen ngerti ketunya ni keteretan mak pas langsung otomatis terode pada ke Mekah Madinah karena kau serang panjenengan sadar kau serang panjenengan oning jek mun kenceran epon depak deka Mekah Madinah kak dito baik umrah juga nan haji ni kata lebet raja eki bahkan pak melemangkin gula ngoja ni kadek ke masyarakat bertuan kau serang panjenengan ni kayu manabi takdir depak deka Mekah Madinah anika nikmat raja tak bisa iporop kalau bentunya bensa esena Nembian mun berdepak ke Mekah umrah atau haji eporop kalau bentunya bangsa esena ada artinya ni keteritan ki larangan ngelaksanaki ibadah umrah larangan ngelaksanaki ibadah haji betul teka hajat yuki amin Allahumma amin eki anapa gula mak ngucak teritan kuncuran epon takdir depak deka Mekah Madinah ni tak bisa eporop kalau bentunya bangsa esena karena talibut banyak ayat Al-Quran terbuna kanjing Nabi
ben kalam hikmah dari para ulama senak kesaki kamuljaanna orang depak dekat Mekah Madinah. Yu guru badan gaula Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ngakungi karangan kitab judul Al-Hajju Fadailun wa Ahkam. Haji keistimewaan-keistimewaannya dan hukum-hukumnya. Tebele kitab itu pada bereng Al-Quran. Saparo dari kitab Kak Dinto abahas tentang fadilana orang depak dekat Mekah Madinah. Detiu kalau serang panjenengan ni kama Nabi abahas sah fadilana orang depak dekat Mekah Madinah makti saare saminggu tak kira lastaretan dari saking banyak ayat Quran dua bun kanjing Nabi kalam hikmah dari para ulama senak kesaki kamuljaanna orang depak dekat Mekah Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Malam mangken bi gulai seputaki na sebagian baibon. Sebagian dari debun kanjing Nabi senak kesaki kamuljaanna orang depak dekat Mekah Madinah. Dari dua hadis nikah sebekal sebut betul kaulah. Nikah pun tak ngabi pun yuh. Tak ngabi pun banyak telu pun kencerna pun. Ayo ini perangaki nih kak masyarakat Batuan. Cai pun debun kanjing Nabi salatun fi masjidi hadza ka'alfi salatin fima siwah illa al-masjid al-haram fa inna as-salata fihi kami'ati alfi salatin fima siwah. Yo apa jeng sarakaat wajib otaba pejeng sunat nang masjid kanjing Nabi. Berarti Nabi masjid kanjing Nabi masjid napa berarti? Bermada saya tahu pilihan dia. Masjid napa berarti yo? Masjid Nabawi bani Masjid At-Taqwa yo. Masjid Naba abajang sarakaat pejang sunat atau pejang wajib nang Masjid Nabawi dan dah pun kanjing Nabi pada bareng abajang 1000 rakaat nang ibu tuan. Allah. Marah nyaut beda sekelar abajang 1000 rakaat. Wala yetas ria beda. Tade meni bera ambian tidak kelar. Maskin nasi neku mik kita kira kelar. Rekan mau kiai kelar. Mohon maaf lahir batin yo. 1000 rakaat tretan. Ya kerpotong kertung. Gini bukan. Tapi kalau serang panjenengan Nabi takdir depak dekat Madinah pas afajeng sarakaat dengan Masjid Nabawi ini ketretan pada afajeng 1000 rakaat nengkak dinto. Tero tak tero. Raja tak raja kenjerenah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya tak usah 1000 rakaat kana banyak suluh 1000 rakaat. Wangak keingai waktu bulan Ramadan atarawih yu 3 rakaat aduh mogok. Aduh alhamdulillah jujur. Mareh oleh Pak rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngoncur. Bener. Padahal ning 3 rakaat. Wojok kantekan bid ma'abid imam pas ngalawat duha ada kerutus keni sekoni makmum lagi apa boleh pas ngelaju sama ya ada pas ngocak ke takmir masjid lah obelak kunarwah ustad roh larang seluih gua. Bayangkan nih keteritan sarakaat dengan Masjid Nabawi pada bereng 1000 rakaat tingkat dinto. Padahal orang menabi takdir umrah atau haji bani berani sarakaat. Pan berpan puluh rakaat nih keteritan pas berpai rakaat. Kencerena. Illal Masjidil Haram lain boleh menabi Masjidil Haram. Fa inna salata fihi maka saungkuna abajeng nang Masjidil Haram
kami'ati alfi salatin fima siwa akati avajeng 100.000 rakaat ing batuan yu Allah sakalan ki doa da kajunan Allah mantir teka hajat da Mekah Madinah amin eki gula ngajar nak anak santri ni katretan saben malam Senin kitab Wasailul Wusul nikah nyerita akih ben abahas tentang syama'il atau sifat-sifat kanjing Nabi alhamdulillah pun hatam Wasailul Wusul kentoh beda syarana beda kitab keterangan nah nyaman namun tahassul karanganna guruna ababadan kaulah nyaman Syekh Abdullah Al-Lahji nang kitab Muntahassul Syekh Abdullah Al-Lahji ni kayu mengutip setong tebu dari kanjing Nabi cek penting aku ekau ni kula serang panjenengan cek pun tebu na kanjing Nabi an-nazaru ilal ka'bati ibadah Allah ngolati ke Ka'bah ni kayu ampun nilai ibadah masyarakat batuan kaula serang panjenengan manabi takdir depak dekat Mekah pas masuk ke Masjidil Haram jak saking ngapun tak niat iktikaf tak niat maos Quran tak niat tawaf tak niat bajang sunnat tak niat bajang wajib di Masjidil Haram legu menggo dia ngabas Ka'bah Allah ani kabon nilai ibadah ya apa boleh sambil iktikaf apa boleh sambil maos Al-Quran apa boleh sambil tawaf wah nikah ocean kenceren nikah terus tak terus Ken jawab kompak nih keteretan insyaallah barokahna kompak panjenengan bisa ditiwasilah pada Pak Ongku dekat Mekah Madinah jawab Pak kompak terus tak terus daripada ke Mekah Madinah Budi mata jawab pola tak terus wah terus tak terus yuk montero resep ni kan beda dua resep apa beda dua jangan nyenger nih kah saya pertama masyarakat Jambi Sari masyarakat Jambi Anum masyarakat Batuan montrode pada ke Mekah Madinah resep saya pertama nikah ikhtiyarun zahiriyun ikhtiar zahir apa maksud ikhtiar zahir nikah Pak montroh daripada ke Mekah Madinah ayo long mapolong yang berak terus kurupeke orang leera terus tapi tak long mapolong ya detik keles kakan rap-rap yu dimma bisa engki Allahumma sholli ala Muhammad long mapolong bani long makelong yu engki lada pak 40 juta kasetor pas ke travel pada alumni badan gaula pak bigala ya Allah jong sini jong kamu ini sudah sertifikasi sawah kamu luas saya kira kamu sudah wajib long mapolong akui berangkat ke Mekah umroh long mapolong jong engki ya buya engki ampun kira-kira oleh setahun setengahan ya lok boleh bigula berapa jong kamu kan sama buya pernah diperintah untuk long mapolong aku engki bapak berapa kafir jong alhamdulillah buya sudah dapat 40 juta oleh 40 juta buya pas datang ke keluar panterah ya jual lo orang gak dito ya eman tak bodut babas sementara ke beli motor kada ya ya mun gak ni kekudaan pak dari setan pak engki teretan ya mun oleh 40 juta tak tulis setor ke travel malai ke bayi mele motor tak ada pak ke Mekah bila ada pak ke karya motor wah engki detik oleh 40 juta oleh 30 juta ke setor dapat insyaallah amin Allahumma lebat travel sekama bisa pun ibantu bosan ni kau taman telah buyan travel ni keteretan eki detilong mapolong ni ka saya nomor 2 ikhtiar batini ikhtiar batin yu
Napa maksud ikhtiar batin ni keteretan? Kaulah serang panjenengan manabi tero takdirakin ada paongku ke Mekah Madinah. Ayo pabanyak doa arakes dek kajunan. Panjenengan si alumni pondok pesantren nyabis ke kiai nah. Nyoon malamalan dari kiai nah. Supaya cepat depak dek Mekah Madinah. Dengi beri malamalan baca pas. Pernah minta malamalan tak pernah baca. Engki doa dek kajunan Allah Subhanahu bernikah teretan menurut badan kaulah tidak kalah pentingnya itifang ikhtiar zahir kasa. Si pertama silong mapolong kasa. Eki banyak orang ini keteretan pernah odik sokinah tapi karena tak pernah rekes dek kajunan Allah Taala akhirnya maskena soki tak kecengi pada pak berkusi Allah Taala dek ke Mekah Madinah. Eki pada orang nikah mencan gula pun bujile di sana nikah pun paling soki neng di sana nikah pas beda alumni kali itu main ngak dek badan kaulah abu ya bulan gak bisa si soki gak bisa ampun cek bisa na berangkat ke Mekah tapi sampai mungkin kita akan berangkat ke Mekah gula sadar oh iya ya fulan no kan bujle di sana. Akhirnya yolok pigulan di kesempatan yolok. Pigulai kocak, bah, kamu ini kan sudah cukup uang. Sabah puluhan hektar, mata tuli berangkat ke Mekah. Iya dan gula yuk, perak nangis perak. Engki, kenapa sing mata? Tak jawab sekalimat kanan. Karena tak jawab pun sobung si gevenda kipun ya tore beleman bikula pun di budi pas beda tetangga ni ke motor kebetulan gaula ya cepon fulan gak bisa itim beli serang ajunan tanya ki anapa mak tak tuli ke Mekah bengki bener anapa bian anu ya gak bisa ya tak tuli ntar ke Mekah karena gak bisa takut ya. Banapa mak tako engki ya. Kak disa kior ngetu aja. Tako berapa? Engki pernah mator ke badan kaula. Tako iblis berengkus Allah Taala karena kior ngetu aja. Tako iblis nang Mekah. Bukan gula bukan kenyamanan iblis di Mekah itu iblis nang akhirat. Engki leri apa lan korang arak kes korang adu dek kajunan Allah. Tapi mana biar doa teretan maskin aben gak di ekonomi seret dan di sabe miskin tapi insya Allah kalau ben kekuatan doa Allah Ta'ala bekal apa yang jalan keluar kangku supaya ongku dapat dekat Mekah Madinah sana bulan saya temongkor gula lastari ngajar nak anak santri gento keluar dari pondok nuju ke compok romoro bedoreng nyusul ku sepeda motor kiai tanggolang kiai abdina tormatora oh kenapa engki kiai bapak abdina tinggal tunya semakin kiai bapas engki kiai bapak kak dinto dimin caepon kancana almarhum kiai muis ebekton ki asakola nang al khairiyah pong Arab almarhum gak dinto bapak sering ki beda swargana kiai awasiat dek kapotra-potrena termasuk badan kaulah ego cak kapi potra-potrena cong engkok mun lamate cong sosol ke muis dinamak ke muis semandi sengkok sengafani sengkok senyum pejengaki sengkok karena kiai muis gak dinto kiai artikel umur kada ki wasiat kak dito tepe ke ajunan kiai nyona ajunan semandi sing afani senyum pejengaki oh jan gula ni ke ketemboan ni ki bon pak bila pon semandina pak anu kak dito kiai ki ngantos adik alako Jakarta semakin usaha tiket insyaallah berangkat pukul 10 dari Jakarta depak ke Surabaya insyaallah pukul 11 atau pukul 12 kiai paling depak dekat benda besar itu pukul 4 deki sore. Wah iki pun jan gula. Deki
manabi ampon depak ke benda besah di nembian telepon gula atau besosol gula kantoh peleman ni kolempak bigula tek dentek ternyata sobung deting maghrib lestari fajan maghrib gula pun berangkat ke pengajian buru deting ke jopok ya alhamdulillah adik ampun deting ya ngirengnya aturna long guna gula pun berangkat pengajian nih Pak anu cek nyu'u nak kiai kana kak ditosiat meskipun ngereng percepatan depak ka combon teretan ternyata kita pandi bigula percepatan dasar kak dito eka fanin pas yamitaki deka teretan pas iki bakal angker sompe jengaki dasar kak dito kia kati biasana masjid biasana iki bakal makom lestare pendem pas potra nasi paling seriang matur kabupaten kaula ya ajunan sinal kene ya iki waktu kasa kula aroma tak saya mune ketibing kok kepi tak nyaman jan kula beda pak guru nang eti sekak dito nyarengi kabupaten kaula ju karena kabupaten kaula kak dito sareng guru abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin anika diwanti-wanti benia jerih etarbiyah cong saya ngak cong ben umpama nang ngimami nang masjid atau nang musala jok ke TV cong mun ben ngimami duana beki ka tokoh agama selain beki ka pak guru selain ka kiai selain nah gula ingat ka wasiata ben tarbiyah dari abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin nikah akhirnya gula nyuruh pak guru kali itu sobat jenal kini pak guru mbian jenal kini karena si mandi pon gula si ngafani pon gula si ngimami pejang jenazah pon gula tak nyaman takut isang kuning ke TV gula kepi si pak guru ni kan nolak pak punten kiai punten kan panjenengan saya oleh wasiat dan gula pak guru wasiat dari almarhum kento mandi ngafani nyumpe jengaki diningnal kene tak masuk wasiatan torembian jan punten kiai abdina tak apal talken gula ngucak ka tantretan kama ngalaki majmu' syarif nika pas beki ke pak guru bade sipun siap majmu' syarif beki ke pak guru berangkat pak guru ngireng mbian nal kene paksa pokok bi gula akhiran dek eki pak guru akinal kene mare talkeni gulaya tore fereng trapotran almarhum kadito kangkui nadde ada nengi jombon gula ngucak gula nika pun antara konjangan pengajian duka buruh punten kiai meskina cuma sakader kiai ngiringnya tore ajunan ampun identik mulai gelek serang keluarga bini kadito walhasil gula deting ke jombon pun erampate nase romo pak anaan saya paling bungsu saya ala ko Jakarta kurang nyemak ke gula pas mator kiai ada yang perlu saya sampaikan kiai oh apa iya kiai saya ini ketika tadi malam ditelepon sama kakak bahwa ayah meninggal seketika itu saya kemudian bernazar nazar gimana ajan gula saya bernazar begini kiai ya Allah, siapapun nanti yang mentalkin bapak saya akan saya kasih hadiah umroh. Akan saya kasih hadiah umroh. Tuh, jangan gula, mata bela mulai kelaban jangan. Bela mulai kelaban ke TV, jangan gula. Gula pun tanya man ki, karena realitanya senal kini beniku le pak guru nikah gula ngucak ke pak guru hira cikin ambian pak guru si pak guru bakun nolak punten ke abtina kan ipokon ajunan karena ada nikah siapa senal ken engki guru tak nyaman se oh tangdi dia kan nikah tak saya siapa ni abad senal kini akhirnya kipon ambian nih kipon pak guru racikin dari Gusti Allah Taala ngireng pun berangkat bismillah tapi lemat teh lah wong keur lopot dan walhasil akhirnya lekas setretan pak guru ini ke berangkat iki umroh
sareng potran almarhum nikah. Nah Paleman kebenda besar akhirnya Pak Guru gak dito mabede selamatan umroh. Tak sabuk sebelum nak ngelaksanakan umroh jaga nak bulan tertekan. Tapi selamat nah sabuk neng salah setari nah. Ngunceng gula. Akhirnya gula dateng nikah ke combon Pak Guru. Sebelum nak acara mulai, nikah Pak. Intinya nikah Pak. Sebelum acara mulai, beda orang nggak boleh ke gula. Kiai, Pak Guru kak itu kiai, Nabi oleh hadiah tertekan langsung umrah, kak itu pantas. Maksud kak itu. Engki kiai, Pak Guru kak dinto, Nabi epakon mimpin doa, acara apa bisa ospon, acara walimatul aqiqah, walimatul khatmil Quran, walimatul khitan. Pokon acara napa bisa os Pak Guru kak dito Nabi mimpin doa pasti tak ekelopai doa Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Pasti lang yulang ye paling sekon ni telo kali. Oh ni kejan gula rahasia na. Polan na sering arak kesda kajunan Allah engki. Jadi berangkat umroh Pak Guru lapolan talken. Jadi umroh na umroh talken nih kah. Mangka natan ustad nih kamun bener yang subuh ngomor jauh majauh sama engki. Mun parlo sebelum kau puraki talken ini ada lah wah. Letak kelui selain nih. Engki. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya pertama ikhtiar zahir, ayo long mapolong. Saya nomor 2 ikhtiar batin, ayo pabanyak doa arak kesda kajunan Allah. Mantir takdirakin ang kuyuki. Amin Allahumma. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Labbaik satu aja nah. Umma labbaik, labbaik la, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabb Zamzam wal maqam wal rukni wal baitil haram, salli ala khairil anam wal ali was sahbil kiram. Labbaik. Taka hajat dapat ke Makkah Madinah insyaallah kafi. Amin. Labbaik la syarika la, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika la. Ya Rabbi bil baitil atiq sahil lana husna tariq waj'al lana khairar rafiq hatta nahujja bisalam. Labbaik Allahumma ya Allah, labbaik la syarika la, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika
لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى ما لي سواك من قضى كل المنى كل المرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك الله الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلي على خير الأنام والآل والصحب الكرام يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلي على خير الأنام والآل والصحب الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام لبيك اللهم لبيك الله الله لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك ربي بالبيت الأمين
سهل لنا حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نعج بالسلام يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج بالسلام لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم إنا نسألك العلم والعمل ونعوذ بك من الزيغ والزلال اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم يا ربنا سهل لنا زيارة مكة والمدينة اللهم سهل لنا ولجميع الحاضرين زيارة مكة والمدينة اللهم سهل لنا ولجميع الحاضرين والحاضرات زيارة مكة والمدينة في خير ولطف وعافية وبلوغ المرام يا ربنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا رب في هذه الساعة المباركة وبهذا المقام المبارك أن تؤتينا ما سألناك اللهم آتنا ما سألناك اللهم آتنا ما سألناك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا بين يديك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فانتهكنا ولا يسعنا الليلة إلا عفوك ولا يسعنا إلا تجاوزك ولا يسعنا إلا ودك ولا يسعنا إلا محبتك يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا آثرنا ولا تؤثر علينا وردنا يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا مضلين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami sebagai Master of Ceremony juga merupakan insan biasa yang tidak pernah luput dari salah dan lupa. Akhirnya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.